ihanga ryona bayetaraniraho muri mbarra izoberi okwigura empaka z'obugari omurundo gwazo gwo kubanza omururembo orwambarara kandi aba bavuga kilomita 23 n'obucweka mwenda ngo Ismail Nasa omutebekanisa w'empaka ezi arikushobora abavuzi bavuze time trial eyaba elite abavuzi abakulu bavuze kilomita 23 mwenda n'aba junior bavuze 23 kilometers 0.9 n'abakazi bonna bavuze rero time trial bavuze kilometers ezimu nayo lunaku olw'enkya abavuzi abasajja abakulu bagenda kuba bavuga kilomita 12 nyenkyakare empaka ezi nizigaruka mu kuhinda kandi abavugi nibija kuvuga bati olunaku olw'enkya tugenda kuba nekye tuyita road race tuyinamu era categories tuyina mu category y'aba elite be bavuzi abakulu tuyina mu category y'aba juniors mu basajja tuyina mu category y'aba elite mu bakazi tuyina ne category y'aba junior mu bakazi so olunaku olw'enkya abakazi bagenda vuga kilomita 95 ku luno oluguudo lwennyini olwa bypass ate abasajja bagenda vuga aba elite bagenda vuga kilomita 12 ate ba junior bagenda vuga kilomita 71. Musingizi Cleophas ori senior sports officer wa Mbarara City yashobora aha mugasho yo kutaya empaka ezi omuri Mbarara kandi yayongera yahiga abanyambarara abine entaranta nkezi kuhikirira ofisi kubahweraho omu kujumbura hamwe no kutereza entaranta zaabo wakureba orurembo rwa Mbarara ebironka binebwire ababavugi b'empaka bona bakijo omu twabakira bayembararo mu hoteli zitu bayembariye ibyo kuriya bitu ababoda boda yemba bavuga mwene community ya Mbarara economically basize kufuna mu sente kandi nko binte byemezano abantu ntwesiga ngo barugomu nitwe nka Mbarara City cycling club ntwesiga ngo ntuza kupuringa kuba umuzano ntworeka ngo bagira ki bijo muri Mbarara kandi kuzakumana kubaho buri mwaka bamwe mu bayeta bo mu mpaka ezi bine bagambaho aha mpaka ezi yashira rero mbarese kujyako nti kale emotoka tubali tusubira okuba nti bagenda kuzisiba naye twalemeddwa okuzisiba so zitusumbuye okutwaliza omunayenga event ebadde ennungi kubanga the event entono ennyo zetuyina sofa mu Uganda wanye okusinziira ku leesi entegeka yayo tebadde mbi kujjako challenges ezimu zetugenda tusanga ziba za bikes naye bigagenda bitendera mpolampola kandi we owaguzaniraho timu ya Manchester United na timu ya Juventus Paul Pogba labire emyaka 32 zadwa yanga ya France yabasa kuba nateka omukono ahandagano y'emyaka 2 kwegita timu ya Monaco yo mwihanga ya France. Timu ya Monaco ekamara omwanya gwa kashatu season yahwire eri kumara enyuma ya PSG amanangwa na timu ya Olympique Marseille okujegitaho kwa Paul Pogba nikibani kijehereza amani mingi rwagati y'ekishayi. Paul Pogba naza kuba nayegita amuzaro waguzanira timu ya Bayern Munich na timu ya Tottenham Hotspur. Eric Dyer kuguzanira timu ya Monaco season eri kwije. Paul Pogba akahebwa ban y'emyaka 4 biza babasa kubana bagifunza bagikora amezi 18 kugira ngo akakorise ebitokoza bwonko ngo nambinire ekireki katugarike omu studios.